جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, cazanını qatmuqat aşırıp yemanglar. Maqsadыңlarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Ali İmran surasi 130-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu mashqimiz 15-dars va uning ilgirki bo'lgan butun darslarning mashqi bo'ladi. Oldi bilan harflarning ismini, uningdagi tovush belgisi qo'yilgandan keyingi holatlarini agar sokin kelgan bo'lsa birlikda qo'shib, eng oxirida kalimaning bir butun o'qilishi bilan o'qib beraman. Menga aytishib o'qinglar. Lam, la, mim, lam, lam, waw, wi, za, ra, run, vizrun, vizrun, hamza, i, fa, kaf, kun, ifkun, ifkun, fa, fa, hamza, a, waw, fa, fi, fa'awfi, fa'awfi, hamza, a, ثا قاف قا أثقى لام ل ها ها لها أثقالها أثقالها ميم م خا ذال ذو لام لن مخذولا مخذولا sakin kelgan harf bilan oldidagi harf qo'shildi. Mag. Qaranglar, mag. Keyingi o'tdik. G'ayn. G'o. Bod. Ba. Ba. Nun. Ne. غضبان غضبان همزة أو خا را ری جیم ج تا أخرجت أخرجت فا لام لا فلا تا تو شين
ميم مي تا تشمت فلا تشمت فلا تشمت قاف قو لام قل همزة أ را را همزة أ يا تا تو ميم أرأيتم قل أرأيتم قل أرأيتم ميم م سين لام لي ميم م واو نون ن مسلمون. Bu yerdeki vav asli sakinlik, ama sakin belgisi qo'yilmaydi. Bilasizlar, faqat uzatilib o'qilishini ko'rsatadi. Muslimuna qaf qu lam qul fa fi ها هي ميم ما فيهما قل فيهما قل فيهما تا تا سين تا تا عين جيم جي لام لو نون ن تستعجلون تستعجلون ذال ذا لام لي كاف كو ميم ذلكم همزة إ صاد را ري إصري ذلكم إصري ذلكم إصري تا تو غين نون ني يا يا تغنية عين ع نون ها هو ميم عنهم
تغني عنهم تغني عنهم واو و همزة إ لام لا ها هو كاف كو ميم وإلهكم واو و حا ح دال دن واحد وإلهكم واحد وإلهكم واحد ميم مي نون ن ألف لام واو وي لام دال دا نون ني الولدان من الولدان Aldığınız saat eskertme kısmında Arapçadaki sözler hiçbirisi sakin bilan başlanmaydı degan to'q. Albatta bu yerda fathalik alif bor. Qo'shib o'qigan vaqtimizda buni qo'shib o'qiymiz. Ayrim bo'lgan chaqda al-wildani deb o'qiymiz bayman. Wildani deb berdim chunki nun bilan lamni qo'shib o'qiydigan bo'lg'achqa. Shunga buni keyingi darslarimizning temasi uni vaqt kelgan chaqda tafsili to'xtalaman. Şoňa hazır faqatla qo'shib o'qiydigan bo'lg'achqa buni minal wildani deb bugun vasanglar bo'ladi. Bu ikkisi ikki kalima. Yani bir qitim o'qib beraman. Minal wildani sin sa hamza u ra ri كاف كو ميم سأريكم همزة يا تا تي آياتي birlikte okusak سأريكم آياتي يعني برقتين سأريكم آياتي Onda da baştan ve aşkını bıraktım doktora. Bana geçip okunlar. Lem vizrun ifkun فأوفه أثقالها مخذولا غضبان أخرجت
فلا تشمت قل أرأيتم مسلمون قل فيهما تستعجلون ذلكم إصري تغني عنهم وإلهكم واحد من الولدان سأريكم آياتي Bugünkü dersimiz müşakiçi boludu. Məşqlərini yaxşı təkrarlaşanlarını ümid qılıman. Keyinki dersimiz chatda. Keyinki dersimizgacha aman bolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لا يلهينك عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من